Hane kapor ngawan kamat ibapang baro. Ngawan ban ay men simifi ba pinamdu no kajing kermen. Ako mo nagapor kawapi kandu yang jing sitam kajing pang bani kamet jong fi. Wan perkhat ya ino ka khobor ka berarti ni fi nejing so shapting fi itu tiap bau belai bang syakari ulang belai ba ay kajing kermen berpengai hau nado ka mensing wa tanut baro om dan kain ka bamla badu bau jisu uwan ni ka persai wan ban kinno igi pop ke jongi baro baban saj yang ira snam ke jong uhi bar ki jeng snam ke jong ka met pat long kitab isiasan fly but sun meningkong batas ar posau kilon pan penkhya ken yengi lain par IT de shu blai ibra jangai nu blai la fai nu blai na kapor patip ayu blai ya ipenem jong try jisu duai na jeng duai ang try jisu tuis na yenga map ki pop ki jonga map ringkang ki jonga map ki parat jonga baro sanya rasa jume jisu lagi pop jonga ki sawai na hain kini kum bayor lagi sabetu kini kum yo lang bron pengentang nga jisu daga snam jame ay bay kamet jonga baro kamen sib jonga baro bak ikitaw ni pa nga baro an nyano an saino penkoy para sa may jisu but pechame men penkya yang kutra jisu ban anda manuno pat kiblamat yang ibem try jisu pi pangan ngapor kaniru kalong kajing duai ketup langi fi baro kibla si IT mentan nebla IT raslam la pegantang di show try jisu kajing bojong fi pilingo fi ya kandu mentan ni sitam jing pang itu tiap bau try jisu kloin pen kai fi in jam sam ju bola sya nam taji fi Aja bom catit Syabna Shalom Calvary Bat hang tu halom Calvary habla sai hadifna ikti kijat kijang u la dunga kurung ju tu sum kalong baro namta at pankhya yafi tonya duai menta bat bu ikti jong fi jakawa fi shitam fi pang ne shubu sedem go jong fi ne por wat sutrat kamet la shu ai fi ya ga message ling baga mobile jono an personal fi wat do jikamen ngan duai mta jong fi ngin ngai lang utrai un penkhya ya fi daga borjo a try jisu nga duai ini ba pang bisitam hoy ga duai ba pang bisitam baro hi ko try ba karo bi so no khobor mda ga jong me Baman bu ikhtikar pangaki ko try bekador. Kani jing pang kabala bat iki wala komiki wala pistam iki. Kandukan damno hakatang me jisu. Mula ongo try jisu ke ingite kando onte abneng ingi plai kano plai abneng. Ngada komlo ni pangistam barok kamet ke jongki. Ngai skemla mamno ki pop jongki ko try jisu. La pengantanggil sama jisu. Haji bakla jam ni ki try la pan map ni la map ki bam la thau thamai ko try jim jong ki jong thau thamai ki jong me bagi chakri jam me bro la chakri me aslam ngat istam ni pang kaneru ban kya ame ko try ji su da bor play jam me but try lo no pan kya Rana pan imlan pan kya try ibang me baro ngada do wai ko try katang jame jisu bagi ni istam ni pangalan bor syo kamet joki ngada khom ne te kadang try jisu bagi bor istam ki bori
di pang broken mina nakamet jungki. Ngadu mak kemensia ke jingpang. Lagi dia ikan noga jistam jingpang bro. Ken mina na api dia por. Long ubalakya, long gabalakya. Hai dong try jisu. To mar ban kya ka jong blay. Ngadu wai baga kti jong try jisu kan bu api. U try su pan kya api. La kom na te ibang istam api baro. Hai dong try jisu baga pelai bor kya try jisu api. Ngapa benar ke bor yang paling pun kya try jisu. Bama pi mentahi pen mano iki kya kran. Kajing pan kya kran jong try jisu hi. Ki bor istab ki bor kan jing pang ki bor ki baras na feru kan yap traina na kametefi ka bor ben se mko ju blay kan thangno iji istab pang kametefi bara par kalau ngom ka beting haga ding mentag iji istab pang firo baro kin long no ka no kum ka beting haga bor ka ding men se mko agru try jesu long pi ubalakya long pi ka balakya pato long nadu menta kumni ubreu ka breu la man ipan kya ka jong try jisu kai wanam du je kermen kada mak kamen sem ishap teng kamen sim aratin penyo jing kya kran pen soy ka bor ka bawan havinu mesem ko jing shit kan her jing terus ha ka met kan her no kajing dap men sim, kajing dap sidem kan lay no pen ring men sim bari ban ring pen yo kajing tiasuk tiasang pen ke padu breu ka breu bat thamai pen mino ni ka yusumar baro kajing ko jing kran bau traun ai fi trai ngaduai kum ga sam yispa anyo arfo ngapai khin ji pen em ga jome yak ting je pen kya je me ting pelak je me ni pangstam berapa ko tra ken mahar ki pen kya je me ko tra jisu law bat tim mi islam ni pang na kamet ni fi baro law dum mak pangstam fi kamet baro to mahar ki kya blay hai dong tra jisu u blay nom eno i fi ka fi law blak kya dong tra jisu kris ado klep ma prang bi ka jo tra jisu hai dong tra jisu kris I am the Lord, your healer, and I send the word and heal your disease. I am the Lord, your healer. Waduh jika men fly long depan kia jeng fi.